Kulingi ndefu na neno la kufunga na mtini. Yeko wemkolo leko
ukuhlabelela kwabangcwele benkosi. Bantwana benkosi, umuntu omphambi kwenu umfana walaphaya amaphumulo la esigodini saseNkaweni ngaphesheya kwala. Bantwana benkosi, ngoba ngumntwana nje bengifisa uShembe ngithi inkonzo yakhe. Ngingakhuluma inkonzo yami. Kuba uShembe uzongipha amashalofu engizovula kuwona. Bantwana benkosi, sihlangene ngendaba enkulu, sihlangene ngoShembe. Sihlangene ngoNyazi lwezulu. Ngoba namhlanje uShembe maye ekhuluma uthi baningi oShembana abakhona. Njengoba kushiwo kuthiwa vele emhlabeni umbuso uyovukelana. Kuyophuma uShembe ngene uShembe, phuma uShembe ngene uShembe. Akaze kushiwo ukuthi uyothi umbuso omuvukelana wangaphakathi kuyophuma uShembe ngene uMpanza, noma kuyophuma uShembe ngene uMaphumulo. Uthi kuyophuma uShembe ngene uShembe. OShembe abantu abamise bebaningi ngaphandle, kodwa kufanele nazi ukuthi uShembe nimkhetha uyena muphi. Ingakho namhlanje uma ukhuluma uthi ngiyamkhetha uShembe uNyazi lwezulu. Ngoba kumele ube nesiqiniseko ukuthi usestation esiright yini. Bantwana benkosi, izinto ziyenzeka ke singazi. Kodwa ke ngoba ezinye izinto zenzeka kahle sibe nenhlanhla bese uNkulunkulu uyasikhumbula. Usuku nenhlanhla ke mukhunjuliwe. Mina ngilapha nje kube umusa kaNkulunkulu ukuthi nami ngibe kule ndawo engikuyona. Ngokuzalwa khona le ndaweni ngakhula ngayo umfana ngayiyona yonke into. Yazi kahle zonke lezi ndawo zala endaweni sabafana nathi sikhule ngesizingane kusekhona nebhasi ekuthiwa kaNgqongqoza. So ngokuhamba kwezinto okushintsha kwezinto ke ngamatoho umuntu abaseThekwini. Silapha ke ngothando lukaShembe. Simenyiwe ngale mabheleni ekhweni lami kunomcimbi khona. Omama ngicela lento bayizwe kahle bayilalelisise kahle. Simenyiwe ngale mabheleni kunomcimbi khona isekhweni lami. Masifika khona kushisa impepho kunezinto zonke kuyabusa ngoba kunomcimbi. Unkosikazi sisuka naye eThekwini, baba ma phatha uMnazaretha. Asiphathe uMnazaretha yethu. Awungani mangani kunomcimbi. Cha phela ekhaya bazothi besele bejabula, thina sohamba thina siyephi ethempelini. Sobuya ntambama sesizobajoyini. Kusho umuntu ngento yakubo. Kusho umuntu ngento othatha isinqumo ngayo. Waveza uthando lakho ukuthi lento ibaleke kangakanani kunomndeni wakubo. Kodwa ngoba usakhetha le nkonzo, kuba bayona le nkonzo. Ingakho benza izinto ngesabatha. Sithe masivuke ekuseni kwasho uma wakhe eqala wathi hawu mntana musu uyahamba la. Wathi hayi mase siyahamba. Wayesethi awutshengisa isidwaba. Manje uma mfuna ukubona isidwaba phela akayazi lento. Uhlalezo nkosami ukhuluma indaba yaMashembe. Funa nokwazi isidwaba khomba lona leli isona isidwaba lesi. Awuyahleka na hayi bo makusona isidwaba lesi. Siphi isidwaba? Nami ngithi sengilethe hayi masiyosibona sengibuye. Sengikhuluma izinto zobuhle nokudela izinto zakini zikhona. Lo muntu uphenduke ngoJuly last year. Ubhabhadiswe ngoJuly last year. Kodwa usekwazi ukuthatha isinqumo ngoShembe nomndeni. Kunabantu abakhulele kulobuNazaretha kodwa namhlanje ukuthi makuchithwa igazi emzini yakubo athi uyakubo ngiyekhaya. Ashiya into yakaShembe nento esethatha isinqumo ngayo. Kodwa bazalelwe ukubona lobuNazaretha. Namhlanje kufika umuntu umusha. Ngisho ngathi ngifuna ukukhuluma inkonzo yakho, ngifuna ukukhuluma yami inkonzo. Ngoba namhlanje sinenkinga sithi masikhuluma izinto bese nithi hayi ukhuluma ngami ngoba uyangazi. Mina nenhlanhla ke namhlanje ngoba kufika umuntu ongalazi. Sisekhona enkonzweni. Amen. Bantwana benkosi kunezinto efuna sithi masifuna uNkulunkulu asinikeze ngendlela ekuyiyona. Uyabona mina ngena kule nkonzo ngingenanga kahle. Uyabona umama ephenduka kaphendukanga kahle. Uphenduke kanzima ngoba ngithe mangimshela engiqoma siza la kule nkonzo. Angizange ngisho ukuthi woza. Wewe unesibindi la muntu. Inkinga yomuntu ibhubesi. Wathi baba Gano. Angithi ufuna umuntu ozokuwashela uMnazaretha ngoba phela uthi ngikwashela igano. Ngagana. Wathi hayi qeda ngaqeda zonke into ngashada ngenza zonke izinto. Wadonswa yena ezayonzala. Hey nami ngahlala phansi kodwa lo mama ngoba ngiyamthanda hawu nweshula shonele nami nweshulana sishonele. Ngilokho ngishila into eyi1. Ngithi ngiyafika athi ufuna ukuthwala ngami. Angigolozele athi ufuna ukuthwala ngayi. Ngimtshela isimanga ngathi ungathwali ke ngami. Phela ngiyathwala lapha yani. So ufuna ukuthwala ngami. Hayi bo mama lathi uyisho uyithatha. Hey webo mama. Hey yabo uNkulunkulu emuhle engalwa netshe. Wayimbuzi ungangaphansi ungaphezulu netshe. Washaya uJuly last year wangena umhlangano waqeda. Lokho ngishithi inkosi ngicela inhliziyo lo muntu.
ngisemhlanganweni ngicela hey uthi bese ngimtshela ngimzungeze ngithi mina yazi le moya yakhe esiqhathayo mama asambe septini yobhabhatiswa ngathini kwena angithi yabona mncanyana nami umbona mama mase nimbone nemncanyana kodwa uyisidudla inkale lapha ya hey ngithi ngiyacabanga ngizomqala yobhabhatiswa ngathi wakani sohlulekile manje uyana ngeke mina ngiyeze la nto uyasazi sami isivumelwano nawe ngithi ma siyobhabhatisela imoya yabo le moya yakho asamba sayisontweni masifika enkonzweni alale kuyisabatha sivuka ngasonto sibhalisa senza yonke into ahambe ongena emanzini mase ngibuya ngaphathi kuyobhalisa sengibuya nebhuku yini futhi le manje ngithi ayibhuku ithikithi lakho lisubhabhadisiwe mina ngizoyenza lento ngithi yabona le bhuku konje kuthiweni ngaphakathi okuthiwe la 14 u14 wani futhi manje mina lo angithi ngakunikeza wona umuntu ngithi hayi mama usokhuluma kakhulu lungisa la mina washo ukuthi ngabanye omama la eduze hayi bancokole naye kahle bathi awazi wanenhlanhla hey uyakuthanda indoda akufake ezulwini uyayizwa indaba ngikhuluma indaba kaShembe ngena kumuntu mayephenduka ngeqiniso ngathi ke nawoza nezevatho zakho zonke zasezayoni uze nazo la esontweni ngoba uzobhabhadiselwa imoya kanti uShembe uzozembula kuyena mayizembula ke wayivula ngokweqiniso asangishola ukuthi ke bayingcosana abantu abasha abakwazi ukudela izinto zasemakubo bahlale eqinisweni lento kaShembe omunye umuntu bese ngigolozela ethi hayi hamba esontweni ngoba vele mina ngisekhaya ngeke ngithinte lutho kodwa ngoba uneqiniso into yamngena kuyena nomntwana wakhe ngaphakathi ombusa ngaphakathi weqiniso ingakho kusho yena wathi asambe sesontweni saphuma ngempela sesontweni ingakho namhlanje ngithi mangicule isihlabelelo sithi lapha yana ngithe ngibona ngase ngiphakathi kwenhlangano yabantu ngoba sibaningi sigqokile ingubo emhlophe kodwa bangakanani abasesenhlanganweni yabantu awazi ngoba uhle lapho phathi uthi ngempela mina njoba ngile ngisenhlanganweni yabantu kodwa ngithe ngibona ngase ngiphakathi enhlanganweni yabantu bazalwane bantwana benkosi angazi ngathini yabona uShembe senzele inkinga uShembe noShembe mayefika ufika nemithetho yakhe emisha uShembe noShembe mayehlala esihlalweni uhlala nezulu lakhe ahlale nesihogo sakhe adala yonke into ephambi kwakhe ebese ezodala na yonke ingcebo yakho nenhle ebese letha nobubi bakhona uShembe noShembe unezigaba zakhe intombi endala engathi mayikhuluma lapha emumva zikhuluma ngento eziyazi ukuthi thina sibuqala lobuNazaretha kanti uNazaretha lidutshulwa ngesibhamu kuthi isibhamu sibeka la eNazaretha isikhala amanzi uthi usibhekisela eceleni isikhumbi kodwa namhlanje sidutshulwa emathempelini ngoba yini uShembe ufike nelakhe izulu manje ngeke uzugarante ngezulu elidala sikhuluma thina ngezulu elisha lonyazi lwezulu ukuthi namhlanje ubube sibenze phambi kwesihlalo ithini esishintsha uNkulunkulu izinto ayizona uthi uShembe ehlala uthi maNazaretha mina ngelami igama ungathi mukhomba ukuthi intaba suka lapha yana ngegama likaShembe waseNazaretha isuka intaba yohlaba uthi kodwa ngoba ngiyabona ukuthi ninenhliziyo ezibukhulu ninenhliziyo ezimbi nizokhomba abantu bafe muya le phezulu entabeni eTaferkop isalukwazi esilapho sithi mina abantu abami ngathi qamuke emambusi siqedwe inkomo yaqeda yonke uthi ngathi nje ngegama likaShembe uthi yalala phansi imamba yafa uthi lelo cala uliqule manje seneminyaka u8 imamba yayommangalela uShembe efikile eTaferkop yathi baba angikuthola ukuphumula ngafa ngegama lakho yathi namhlanje lapha nje baba mina ngafa ngegama lakho uthi wabulawa bani mntanami nami uyasho ukuthi hayi ukhona umama memezela bayimemezela ngempela uShembe siyasukuma isalukwazi kathi wamntanami hamba okhokha lapha yana ukhokhelele umphefumulo okhipha ngegama lami uShembe uzogqolisa izinto zokuthi ngempela ngelakhe igama singenza izinto zenzeke kodwa ngoba wabona inhliziyo zethu ukuthi sinomona nokuthi sinamagqubu nokuthi asikwazi ukuthethelena sisodwa asikwazi ukuthandana sisodwa kusazi uzokhomba omunye umuntu ngegama likaShembe umuntu afa zungabe zingaki idumbe ezikhona manje Kwemanje ngikhuluma nje ebuhleni ngoba samaNazaretha uShembe ubonwa kanzima ngimzule nje umama ekhaya uShembe ubonwa kanzima ungazi ukuthi angazi noma ungazi ukuthi umuntu waphesheya noma umuntu wakelinye izwe ngeke uzusho ukuthi uNkulunkulu wethu ngeke uzusho ukuthi ubaba wethu
abashumayela indlela abanesihluku ngayo uhluthuka usubona ukuthi Nkosi sengifika nje kodwa kuyena ukuthi sekuvaliwe yini na ingoba umlilo kaShembe usukuhleli kubona kakhulu thina sesisababona kunokuthi thina sisaba uShembe ingakho bona uShembe bengasamsabi ngoba yini umsebe kaShembe ibheke kubona ingakho bona mabebona uShembe bebona umuntu namhlanje ingakho namhlanje mabebona uShembe bebona ubaba ingakho ethi uShembe hlukana nokungibisa ngobaba ngoba ngingizali mina nguThixo mina nguNkulunkulu kunini kodwa bona namhlanje bambisa ngobaba angazi noma nisekhona nenkonzweni bathola benkosi zocancathana zendaweni enzima kaJulayi siyala kufunakala khona umuntu onesibindi lo Julayi walonyaka bomama ngoba nawathanda ingane omntanami lo Julayi ushintshile ushubile lo Julayi lona ngizosho nje ngingasabi unegazi phakathi mawuzizwa ukuthi avela umadolo nzima nje awudedela abaphilayo bahambe phambili uzwe ngabo kuthi uziba ziwa ngobhoko ushintshe kakhulu esontweni akusenjengoba sasazi uJehova ukhalile uJehova mayekhala abazalwane baqamba amanga abantu bahlala bathi hawu sesicolekile intwana ekhaya uyisho kubi kanye ayibuyele emuva wayeseduduza thina uShembe kodwa yena ngokwakhe ngobuhlungu abuzwa ngoba usayizwe sichathule uzomnikazi waso wayangeke uShembe siphethe ephethe umhlaba wonke akhale ngalendlela akhala athi kungcono ngife obaba omkhulu bafike bangithatha ukube kuthiwa thina amaNazaretha asenza kahle phambi kwakhe kodwa namhlanje ithina uzaza akhala uShembe kwakhala uShembe uThingo ngiphenduka othingweni kwakhala namhlanje unyazi nolanga akakuthwala likhala nenyanga yezuthiwana yekhala ikhala ngo-front line makhulunywa gibisile beshumayela abafundisi bathi sekwaze kube yinini ngempela mabekhala uShembe bakhale ngo-front line awukazi kuzo lapha khalwa ngengudlungudlu khalwa ngenkalisuthi ezulwini khalwa ngezinto ezisihlanu khalwa nje ngalezi zinto lezi ezulwini amakhosazana yona athatha isibindi asifaka yahamba unikeza ubaba uThingo wathi uThingo mntanami letha ngidle ngoba wena impilo yakho amakhosazana abakhokheli bakhala ezulwini nabo abantu ekhalwa ngayo abafundisi abavangeli yayizwe indaba kuzoba bashumayeli ubaba ukhala ngalabantu abagcotshiwe futhi okubuhlungu uthi ubaba ngoba ngigcoba namhlanje ngavele ngiyazi mina nawe ngeze sibonane kwelizayo ingakho ngingigcoba namhlanje nginikeza lo mlilo ngoba ngaveli kweliza ngeze sibonane mina nawe bangaka abantu abake bathi lekuleleni kwabathi ngibona umshumayeli wami umshumayeli wethempeli lami noma ngibona umkhokheli wami ngoba sibangaka nje la manje mase sikhipha ubufakazi bangempela ngomkhokheli wakho omaziyo ukuthi asibonakalisweni mulelo ebusuku wake waqhamuka yini umkhokheli wakho esibonakalisweni sakho kunokuthi qhamuka umkhokheli wakho aqhamuka umkhokheli wakho intombazana segoli ithi misexakekile sihliphekile ithi bantwana benkosi ngiyayifuna lento ekuthiwa ngiyekuyona kodwa ngazi ngizoyibona kanje kodwa kuthiwa masengifike kuShembe kuyena yena ngoba uShembe eThekwini kuthiwa baningi uthe ngobona ngendoda egqoka ingubo zamaphoyisa ephathisa gile eziningi angazi noma niyayazi leyo ndoda niyayazi abazi leyo ndoda ngempela ufuna kaShembe noma ufuna ukubona uShembe record uyobona ngaleyo ndoda yathi qhamuka intombazana yasegoli sithathe phansi siliftile siyongena nayo phezulu eKenani sathi siqhamuka nangu uDumi yathi hayi ngishiyeni nangu uShembe sathi thina kuyena uShembe lona yathi kanti ubani lo ngoba nangu umuntu engimbonile sathi kuyena uShembe iphoyisa likaShembe wena ngoba usufike la sufike khona yakhala minya intombazana ngebhisi indaba angavela umkhokheli wakho ingoba ngavela uthi uShembe ngoba nigcotshiwe namhlanje ngigcoba ngoba ngiyazi ukuthi mina nawe kweliza ngesabonani umlilo lo ngimnikeza wona kodwa wena uhle lapho phansi usafuna ukuba umkhokheli izinto zonakele kangaka esontweni umshumayeli izinto zonakele kangaka esontweni umvangeli sesaba abantu esingabe sibasabi umuntu engabe siyamsaba uShembe kodwa ngoba umlilo kaShembe usekho ukuthini usukubona kuyimanje makuphuma ilanga lana uzophuma uye la ngaphandle mufika la ngaphandle makunomthunzi ngekuzume emthunzini ufuna ukuya la uzozwa khona ilanga liconnecta kuwena uzwe le yanto yakho nelanga uthole le connection kodwa thina unomthunzi phambi kwethu abagcotshwa ingakho umlilo kaShembe thina singawutholi bantwana benkosi sihamba siya kuJulayi inkonzi lapho lezi insuku yokuthi sihamba siya kuJulayi uJulayi wona unzima ngifuna uqamba amanga thina sihlale eThekwini nje eseduzane nezinto siyezwa zonke izinto zenzeka kubhlungu kakhulu ngoba sihamba siya kuJulayi mama inkinga ekhulu eniyenzayo hey futhi abona banesibindi abantu besimanga
Lezo bobaba banesibindi abantu besimama. Umuntu wesimama uthatha ingane yakhe. Ayikho la kuyimanje. Uyila isontweni, tempelini ungaphakathi. Uze enkonzweni, uyishiye ekhaya. Kodwa ngoJulayi kulayisha umthwalo kiwe esontweni, uqala ngayo. Mntanami lungasambe. Boma ngicela ukwazi ngempela uyokwenzani. Lesisono siseka sixakile usise ezulwini uyokwenzani naso. Ngicela ukubuza nje phela ngitshela. Ngakubona isikhathi sentshebe nje singake sihlekehleke sivele sisuka lingane umntana uyazi kahle ukuthi baba ngukesitolo baba ngukesontweni athi uzoyigibeza isethempelini emhlanganweni. Kodwa nini abomama enithwalayo uyithwala ingane yazi kahle ukuthi isikuhlulile ekhaya ikulalela ikuzo imbozile inkosazana kodwa inkani abanazo yinini enithwala nihambe nazo niya nazo ezulwini nifika ezulwini nithi sokwenzani lezi ingane ihlule ekhaya le ngane uyayithatha yobukisa ngayo emhlanganweni bese fika ingane siyiveza ukuthi mina nginje usuyakhala wena uthi azangiphoxa ingane kanti wena ophoxile uJehova lesisono sisuse kwakho usisa phambi kwesitalo ucela uzosigenza ngani wena uthatha inkinga ivele ixakile ekhaya uyisa lapha yana uthi ayokwenza lapha ingane yomntanakho ukuyithanda kakhulu angifuni ukukhuluma ngawe ngikhuluma ngami eyami ingane ngihleli nayo ekhaya ithi baba ngithi mntanami ithi baba ngicela ungithengele imvunulo ngithi ngithengele imvunulo nkosazana ithi baba ngithi ngiyakuzwa mntanami ithule ngiyibuke bese ngihlela phansi Ziko wamkhulu uyabona ngoba ngisho le ngoma ingoba ngifuna ukukhululeka umoya wami bese kukhululeka wakho ithi ingane baba ngicela ungithengele imvunulo ngithi imvunulo yani mntanami ithi amakhosazana ngithi ngiyakuzwa mntanami ngihlale phansi ngiyibuke bese ngihleka bese ngithi mntanami wena uhluleka ukusuka la ungibona ngiphuma ngihamba nje ethempelini usale la endlini ngithi ngiyabuya ethempelini ngikubuza niyangangani nithi la ngabe lishisa kusho ba kushilo sibanibani abantu abathi bangokuzalwa kulobu Nazaretha angithi thina siyaphenduka bona badala manje ingane zami ukuze ilandele uNazaretha zilandela laba abadala mabefika kubo laba bathi abaye esontweni ngoba yini kuyashisa so ingakho lezami ingane ngihleli ngephambili nje ngazi ukuthi ingane zami ziyaza ngoba beza bayigroup phela yezingane imkhuba yamakhosazana ngilindile ukuthi ziyangena engangeni ithi misingibambe sifuna imvunulo bese ngithi mntanami uyakhumbula ukuthi laphuma la minyango sama nawe sabuka izulu wathi izulu liguquba yathi lizonetha wangaye esontweni namhlanje ufuna imvunulo uzoyenzani wena usahluleke esontweni uthi bani langa nibalele ngabuza leyo mbuzo yahluleka ukungiphendula ngathi mina ngazi noma uyangizwa noma ungizwa yini kodwa wena uhola impesheni umthengele imvunulo nangu phambi kwakho uzoyenzani imvunulo evele ngakulaleli ekhaya uncengeni kuyena thina sasinenge uthanda engane zabatabethu sihluleka thina ukuthi ingane zisinikeza uthando wena kunokuthi wena ufuna ubona ingane yakho ukuthi umzukulu wamazwe wamnikeza uthando mina bese ngimnikeza lelo yena ka supply yena ukuza receive isibusiso kwena manje wena uyena supply wena busuya receive letho niyiphambanisa angazi noma niyangizwa yini ungazi ukuthi mntana amasezo into ebuhlungu leyo esibhekene nayo siyenkonzweni enkulu siyenkonzweni kaJulayi ukhulumile umkhokheli wayithi jwampa waseyahamba washo izinto esiyidinga kodwa esingasayitholi namhlanje ngoba la ekhaya amaqinisa wasekho into ekhulunywa namhlanje umgcotsho lapha phambi kwethu khulunywa ngemali uyabona unemali usunayo yonke into amaqinisa sawathola asatshelwa amaqiniso ngeke uzothi umuntu uboshiwe uhleli lapha ngaphandle ngezinsuku lacane ngibona abantu ababoshiwe bafowethu uboshiwe umuntu ugwetshi uhleli lapha ngaphandle ngesenza senzile esontweni namhlanje sihleli nabo ngaphakathi namhlanje sidla kanye nabo ngoba iqiniso kalisekho uthi untombi endala lapha yana mayithi sukuma mfana ufunde mayiseshila umshumele eseqedile ithi intombi endala wo awume mfana wami bese ngiyama ebisiyabuza ukuthi mntanami uyile yini ebheka inqola kusho umuntu omdala uyayizwa leyo nto uthi uyile mntanami kabheka unqola thula intombi endala ingibuka iphinde ihlale phansi iphinde isukume ithi ngifuna impendulo kulombuzo engibuzile ithi uyile yini ebheka inqola ngoba uzosimela la namhlanje uyabezwa abantu ababeneqiniso
uyayizwa indaba ingoba yini kwakunabantu ababekhuluma iqiniso ngesikhathi zamaqiniso namhlanje amaqiniso asiwatholi namhlanje iqiniso imali unikeleni fika umshumayeli ejuluke emanzi ke umnikele khuluma umvangelazi azaqeda umnikele ngeke uzokhuluma amaqiniso uthi njengoba sinemizi siyakhile sabeka sizele manje kunabazukulu badala uyafisa ukwazi ukuthi ukuze ngibe nomuzi kufuna ngenze njani uzokwenza kanjani ukwenza izinto zomuzi kwayena umshumayeli wakho uhleli ethempelini engakuchazeli engakunikeza inkonzo ukuthi bomama abazukulu benu masebekhona abatabeni bengasekho benifuna ukuvusa imizi abayeni benu nizokwenza kanjani ngoba befundisa nayo into zothi usuku vele uthola imali vele wakho 7 room umkhulu wakhe akanayo indlu ukhokho wakhe akanayo indlu uma wakho la ekhaya akanayo indlu ayikho ngisho indlu ezalukwazi yonke impepho ishiswa ndawonye umkhulu ushisa lapha yana ukhokho wakho ubani awumazi nawe ushisa impepho ushisela ukhokho ukalokhuza kababa wakho ukhokho wakho wakha kuyena ukhokho kababa wakho owami ukhokho nobaba abahlukene ubaba unokhokho wakho nami nginokhokho wami mina ngicela ukukhokho kababa nami ngicela kowami ukhokho yonke leyo nkonzo nizoyithola kubani ngoba namhlanje kuduma umnikelo nikelani inkonzo efunakala la ekhaya nesayisukela enkonzweni esasikuzona emaromeni komaweseli kozayoni sasukela le nkonzo kodwa lesi singasayitholi namhlanje nisakhona esontweni ubuhlungu esibhekene nawo kulesi sikhathi samanje ngoba iqiniso kalisekho iqiniso siyalifuna iqiniso kalikho kungcono bathi sikhuluma kanjena nje kuvuleka amakhabethe bakhona abagcotshwa bayizwe lento ngoba into enifunayo ngisho ku14 anitshelwa yona yes omama basela ulwazi kunabantu abaphenduka izolo lana abangazi ngisho ingubo kufuna bayigqoke mina ngaba nenhlanhla mina ngangihamba naye eyobhabhadiswa wathi masifika kumuntu entombazane edayisa ingubo ngathi mama sizothenga ingubo angizange ngisho lutho zaziningi zithe zihlelile ziningi wayeseyambiza umama athi ma wena obhabhadiswa yebo wayesethi ngicela ingubo wangasho ukuthi yana wathi ngicela ingubo esithi intombazane enoJehova enoshembe yes eneqiniso yathi mntanami yathi ma yabo lezi ingubo lezi yayibamba yathi 1 yabuyise cathi 2 yathi 3 yathi 4 lezi ingubo lezi asifunakala siyazidayisa ngoba sithanda imali inina maNazaretha ingakho sidayisa kodwa la ezulwini lezi ingubo ayifunakala ingubo efunakala la ekhaya yile ngubo wamkhombisa wathi le ngubo yobhabhadiswa ngayo udla kayisimayo wathi lezi ingubo ngisethuneni lakho usufile ayisebenzi indwangu yayo na izinhlanhla yabantu kodwa namhlanje ngingabantu abaphenduka izolo ekufuze ngabe bayatshelwa abantu abatshelwa ngoba yini bafuna izinto ezinhle ngavele kuthiwa kufika isikhathi esinzima yofika isikhathi abantu bobe bethanda khona izinto ezinhle izinto kashambe bayobanene inhlanhla abayotshengiswa zona naboyoyibona naboyokhanyiselwa zona sithathe sithekele ingubo walwa umuntu hayi nami ngifuna le fone leyo lapha ngithi mina ngifuna nawe le fone yalapha athene ngithi mina hayi uyifunelani ingubo efane yalapha engani intombazane itshelile ubona zona phela ziningi kuthiwa zinhle ngithi mina ube nenhlanhla wena awutshelwanga mina utshelwe intombazane mina ngaka kamshumayezi ngendaba yengubo kodwa intshumayelo yengubo ithole phela yothenga ingubo yakhe yokubhabhadiswa kathiwa le ngubo le iyona engene emanzini iyona ngubo le odla ngayo isimayo iyona ngubo le oyathi usulele usuhambe siyogoqa ngayo ile ndwangu efunakalayo kodwa bangaki namhlanje abangena nezingubo ezinamagama baqamba amanga bathi ushembe nithatha igama likaShembe nibambelela ngalo dakeni bese niqamba amanga ikhona ingubo engaqanjwa uShembe incwadi yakho ka23 ibhaliwe uthi umjiva wala ekhaya uyoba mude obushaphathe eqakaleni namhlanje imjiva ingakanani ingubo esigqoka zingakanani sukuma umuntu nengubo usuzubona ilokhuzana ngaphansi hiya isukuma inhlanhluthi imithi ubone ngisho ibheshu uzubone ngisho inqulu zenhlanhluthi ngoba nakho igqokile ibheshu into evezwa la ekhaya siveza ubuhle bento esinayo imali noma siveza uThixo ukuthi ufunani incwadi yakho ka23 bhaliwe nje ukuthi uNazaretha ehlukana nani yini ongayifuyi ikati libaliwe kathi inkukhu kathi usilone singadabula sifunakala egcekeni lakho kathi ingubo yayigqoka la ekhaya iyoba yinto oshaya phansi namhlanje sikhona leso ingubo khona amen esontweni amen bantwana benkosi amashalofa yavuleka sendabeni enkulu siya kuJulayi sendabeni enkulu siya kuJulayi sikhuluma kangaka ngoba siya kuJulayi bomama
kunabantu abambulelwayo, kunabantu abavezelwayo, kunabantu abakwazi ukuconnecta noNkulunkulu. Ukukhuluma noNkulunkulu akuthina sonke sombulelwa la endlini. Kodwa ukhona umuntu oseduzane kwakho ozwana naye okwaziyo ukukhuluma noNkulunkulu nokuconnecta nomoya kaNkulunkulu, ambulelwa vezelwe. Yayizwa leyo nto. Kunabantu muhlaba namhlanje. Hlaba busiya receive ukuthi ngoba kade ngenze lento le ngitholani. Kufika imali wena uyahlaba. Hayi mhlabele kufika imali wena uyahlaba. Ungamhlabela kanjani umuntu oneqala osaboshiwe? Mina ubaba lo nyaka wesingakho ubethi ukhona mama kwami ngabe uyangitshela wesingakho lo nyaka ubaba wami umcimba ngaze ngimenzele. Hayi ukuthi ngoba amandla angenawo. Ingoba ama feelings zami awakafiki ukuthi ngenze kodwa sengithethisiwe abantu. Hayi ubaba wakho menzele ngani umcimbi. Ngenhlanhla kanti izothi mangifika ukuthi uzomenzela kanjani baba wakho umcimbi eneqala. Ngoba usasa sikhogweni usagcina usaboshiwe. Amacala angazange awagcina azange awaqede. Ngoba ngichuka nje ngicebezela kanje yilawo macala ahle namhla ufuna ngihambe ngowagcina kababa wami. Kodwa mina sekuthiwa ngimenzele umcimbi. Ngizomenzela kanjani umcimbi umuntu elapha yana eboshiwe. Wena mngaki imicimbi osiyenzela abantu ongazi babone ngisho bonakaliswe umenzele umcimbi angabone ukuthi azokutshela ezobonga. Epa ngithenge uyabona bantwana benkosi yigoba namhlanje sibe nenhlanhla uShembe wasithanda ukukhala kwaShembe kuzwakalile ngoba uthi uShembe namhlanje ngiyogcoba inhlanhla uthencane iyobe inolaka iyobe ikhuluma izinto zasezulwini iyobe ingakwazi nokuthi bazi ukuthi izinto zini iyobe ihlukanisa inhloko nesikhali wathi kuza labo bantu wathi nobe nenhlanhla abantu abami wathi ngoba ubuhlungu obuzayo wathi ukuzipha emhlabeni iyobe intshuko ezintathu kodwa kuyofana njengeminyaka emithathu. Angazi noma nike insizwe endeso sibonakaliso bomama nike insizwe anikaze insizwe kulimalini phela abafowethu asingafihli into nike insizwe sibonakaliso angithi siyaphuma la kumaNazaretha nani la bakhona abanazo lezo zibonakaliso la endaweni naba nami ngihleli nabo ngala bakhona abanazo lezo zibonakaliso ababuza ngibatshela ukuthi hayi impi yeza manje ngoba izimpi ke ithi intombazana baba into engiphatha kabuhlungu kulempi lena abantu kade befa kakhulu ngoba kuthiwa iqhamuka ngasempangeni ku-M2 yehlika izezansi ngaseThekwini ithi baba abantu kade befa kakhulu ithi baba abantu abagqoke lezi ngubo ngayifuni ithi baba izibali uyabala mangibala mina zosweni ithi ngiyazi kanti ngcono kubala umuntu engamazi anombuza mase ngiphumile uzonitshela wazibala ingubo zaba isihlanu wathi lezi ngubo baba ifunakala wathi kodwa amaNazaretha egqoke ngenkani wathi abantu abafa kakhulu yilaba abantu ngoba le ngubo le bebeyigqokile kodwa bebefa bona kakhulu wathi abantu abebesinda wathi kusinda abantu abebegqoka ukhalika wena ugqoke yiphi wena utshelwe ngayiphi wena ngoba unemali ngoba unemali Gepa ngithengiko uyabona namhlanje inhlanhla okufuna ukube nayo eyokuthi uzu-understand Sambulo 2 verse 7 ithi abanenhlanhla abayothi mabetshelwe izulu kaNkulunkulu maqede balizomaqede balemukele uthi labo ngoba nabo isinkwa saseparadise sokuphila. Usakhona enkonzweni bantwana benkosi sikhuluma ngentenzi bathi hlaba usamile ngoba musu umkhulu ngekugogo yabo kulezi insuku zanamhlanje naboma yabona ingane zabatabethu kunalento esukayo nalento evukayo yabona uthando kubaba alisuswa yinto enkulu isuswa into encane yabona umbhedo wendoda yahlonishwa umbhedo wendoda wena mubuya le omama abadala lento bayazi angazi ukuthi indaba lento bengayivuseleli lezi ngane ezimali umbhedo wendoda mawubuya sibhedlela unengane uqala besitholakala la ingane ifika ngebhanoyi Jena sifike nje ibhanoyi sifikela lethi ingane silale sibekuse ibhanoyi leza namhlanje utshela le nto ibhanoyi baba lethi ingane hoyibo uma bathene sisikhulu bethola ingane angizwanga
mina ngathi uthi ingane ifika ngebhanoyi bomama mina ngiyazi mina nazini mina nje ngikhule kuthiwa ingane ifika ngebhanoyi lidlule ibhethona libhanoyi zoletha ingane yakini bona ngempela sibone ingane kathi hayi ingane sekhona ingane sibuya esikoleni sekhona ingane hayi bobani fike nelibhanoyi kuthi fike libhanoyi lethile ingane lezi kodwa namhlanje seyinama question ingoba yini iqiniso lilahleke kunina anifuna ukutshela ingane iqiniso ingane sezizofuna iqiniso ngaphandle manje fika ngaphandle ethola ipropaganda manga kulesikhathi samanje kunento ekuthiwa i-perfection i-perfection ukuphendula into enhle uyenza ibe yimbi namhlanje lindelanini into ezokwenzeka nenkulumo ezophuma ngonyazi izobe yimbi i-perfectile lungeseluhle uyothi nifika kwena abantu abokuchazela uyozwa kangcono maqedulale ubusukhomba ushembana ubusudideka ukuthi akuyena ushembelo ubusukhohle ukuthi amaqala asusuke komuphi ushembe iSouth Africa ngoba ihleli bonke oshembe baboshwa baba namaqala bangena emajele bonke baboshwa kodwa uYohana ushembe kuthiwa masehlele esihlalweni kathiwa amaqala aphelile South Africa yonke kathi umuntu ovula icala ushembe kuphela Ngisekhona esontweni kodwa namhlanje banamaplani abawabophelela ubaba ukuthi uzokwenzakalani ngoba ehleli nje siwazile bayamplanela uplanela ubani ufront line ngoba sihamba amadoda sakujulayi bobaba inkinga ikhona hayi ukuthi inkinga ayikho kodwa into ebalekile i1 ukuthi thandaza ngaso sonke isikhathi usifune wenza inkosi ngicela uziveze kumina baba ngicela ungamukele njengoba nginje ngisidalwa sakho baba la kunamaphutha khona shambe wena uyazi akekho omunye umuntu owazi amaphutha akho ngaphandle kaShembe ziningi izinto esiyificela ngelisonto seyixoviwe zenziwe base besithembisa igolide nesiliva kanti akuzona sayeka izinto zasemandulo sayeka izinto engabe sibambelele kuzona sabambelele intwana engesizona sawudla ushevu bazalwane hayi ukuthi asudlanga nami ngawudla ngikhuluma nje kangani nami ngawudla nami nganhlahla ngaphunyuka kuona ngoba besilo lesasidudla sincanyana sona ngomzimba kodwa besilo izinto ezingenzenze ngibone ukuthi la sekune force kodwa ngeze ngicimeze ngenze yes bantwana benkosi mase ngivuleka amakhabethi angazi ngithini noma niqhubeke noma ngiyeke ngoba yini siyaphilisana sinikezana into ekuyiyona kumele sazi iqiniso kumele uhlukanisele wena inhloko nesithathu yayizwa indaba uyasuka ukhumalo umakhelwane wami uhleli ukusemini ubuye sabathi emthandazweni kanayi bayaqeda ngena ucingo ngaphandle uyabizwa ezantsi kaNdlovu uthi mayefika lapha kaNdlovu bathi hayi baba awuzosishayela nazi ihlahla uyambiza uMandlovu mayefika uMandlovu laphayana uyamsiza amqede kulezi ihlahla uthi hawu phela baba ongixoxela kuhamba kanjani uthi lo munye awungani na uthi phela besisebuhleni sengifuna ukwazi ulimi lasebuhleni konje besiyokwenzana ebuhleni uthi ngani besocela ingane hawu konje besocela ingane athi mama athi ubudla mina athi ukhona athi akulungile ngizoyishaya ihlahla babuya apha abantu babuye ebuhleni uyokwenzani uyocela ingane uShembe uyafika kubona hey ngoba isimangaliso ngoba silandela inkinga bayafika kubona uShembe ingane zihleli ukhumalo nezingane zakhe ubiziwe zathi la kaDlamini bayefika la kaDlamini ebizwe uMandlovu ezoshaya lezi ihlahla maqede bese ngqongqoze esangweni bese kukhala ingidi bese kuqhamuka ingane ezintathu zidengane ezintathu uma ingene zilethe lento zilethile zimemeza ingane ebesethi sibanibani iphume uvulela ingane zakhe usindise wahamba uvulela ingane bayaqeda ukuvulela ingane zizingane engene ngaphakathi abuza ubaba wakho uDlamini athi lapha athi nabo babade ngoba vulela athi bapha athi nabo athi angibaboni athi naba ngaleli bayakhomba leqhamuka ingane ezintathu bayiqhamuka lezi ingane ezintathu inamafinyela athi hayibo nifuna ndani zithi ingane baba sifuna ukudla angazi noma wena uyayiphakela yini ecelayo angazi noma uyayiphakela yini kodwa indoda enenhlanhla yehlika indelo siyafika yathi baba sicela ukudla yathi silambile mayefika ingane ecela ukudla phuma umama ethi ayibuka ingane athi ingane ezimbi kanje wazwaphimisa wathi ingane ezimbi kanje wathi sula amafinyela wena uthi lenya vela wadontsha wathi amafinyela ithi lesikhathi wadontsha wathi uthi zenza kanye zontathu zonke uthi zawadontsha zawathi uthi zonke vele ipendekile amafinyela uthi mangithi ngiyabuka imabhlukwazi uthi adabukile uthi uyabona ukuthi kuvela izinto uthi ngangathi ngizothi uthi bangithatha igwini zangixosha zathi khuma thatha lezi ngane eziphakela kwakho ngoba igwini ngayihlale nento nje siyabona ukuthi inkinga lena ayibhekeli
Oh kazi wena uyokwazi nokubona mntwana sefikile kwena mhlawumbe usafika wazi ukhuluma ngabantu abakhona abaphilayo namhlanje ukhala isilile esiyisimanga uthi Khumalo thatha lezi ngane uzipha ukudla kwakho bayifika uKhumalo kade aphenduka kwaba yiNazaretha uthi mayefika uKhumalo ahlale phansi nalezi ngane asibuke aqeda ayikhombela ziyalezona ngase-toilet lomgodi ifika emthunzini we-toilet isicapha sivulekile bese iqala khona bese yongena endlini enkulu athi mayengena endlini enkulu ebese ayibuka ingane ebese biza ingane zakhe athi bo wele wozani athi zizi ingane zakhe mayifika ingane zakhe nami ngiyazazi zibuka ingane lapha ngase-toilet athi niyabazi lapha zithi baba sibazi besithi lenye endala hawu baba bambi kanje baze babambi babingane athi ngizokushaya wena athi methi ngizokushaya wena ebese ayithula ingane ezilalela inkulumo yababuthi iqhubeka ithi athi mayiqhubeka inkulumo athi ubaba maye ibuka ingane bese zisa ngejubane kuze le nto athi baba ngilambile ithi mifika iguqe ingane ngamadoda ithi baba ngilambile ithi hayi baba silambile ithi nginiphakele ukuthi ithi ngiqale ngicabange ngibanike ngabaniki baxoshwe yigwili lezi ngane uthi ngoba ixoshwe yigwili lezi ngane ngizoyisiza kanjani mina ngoba nami ziyangixaka nami ngumuntu kazana kodwa nami ayibhekeni nami ziyangixaka wena kazi uyakwazi yini wena ukuyibona uyayibona yini wena ingilosi misifikile angithi nethu ushamba amanga masikhuluma ngoshamba indaba ikhona eBhayibhelini kuthiwa wafika wathi awuzange uzungibona namhlanje sikhuluma ngoshamba into yayizolo onyazini umuze siwazi engafike ngimthathe ngintshengisa ngithi nanku lo muzi mawungase ufika nje manje umkhokheli noma umama ngithi asingene endaba lo muzi ungeza into angayikhala umama khona isililo sathi mayifika ingane zakhona lapha nezibuka lesingane yathi endala baba kunesigwaqana sefridge esingazange sisiqede uthe wena soze sisiqede lesigwaqana bese siyapheka sathi ukuthi baba sesishuthi isigwaqana wanqaba ukusinika sona baba sicela uthathe isigwaqana usiphakele lezi ngane yayizwe ingane yabanenhlanhla athi hayi kulungile balungisele ahambe ingane yolungisa mayifika ingane endlini emfishane ekwazi ukugibela phezulu ekitchen ngoba izitsha zesezahlala phezulu ekitchen ayisahlali phansi sikhulethini izitsha ihlala phansi ukuze bathi mabefika abantu abadala izitsha bayifice ziphansi ukuze bakwazi ukuthi bakhuthuluze kuzona kodwa ezeni namhlanje ihlala phezulu emakhabetheni ingakho namhlanje silo sizi kangakho ngoba isitsha adudla ngaso usakwazi nokuthi sibeke phansi ukuze bafike abantu abadala bakwazi baprotection bathi abantu bethu basikhumbulile ezeni namhlanje lale egeziwe badaphi hlele ku7 room wakho kodwa izitsha zakho iphezulu ekhabetheni ufileka nje iplate adudla ngalibeke phansi ukuze bakwazi mabefika bafike bakhothe lona uthi lo baba wenzani lapho Thapsini uthi lo munye hayi baba ngithatha izitsha ngithathele izingane lezi ngifuna ukuyiphakela wathi shiya izitsha zami uzibona izingane ezinjani zinganeyilonda ngasemlomeni shiya izitsha zami usho umshumayeli ukhona yaphela athi shiya izitsha zami ayithethisa ingane athi shiya athi baba ngizobaphakela nini athi mana ngisacabanga aphuma yobuka ingane abuye neathi athi asibone sasitsha sensipho phela insipho lesiyahlala ezitsheni khipha leso situlo lapho naleyo nsipho ubeke eceleni uzomphakela khona yedwa athi lo munye baba ke athi asibone sasitsha isesilapha njalo ukhipha kusona ilento intshela athi athi thatha sona sibeke la athi lo munye baba athi thatha lesa sitsha lesiyana esilapha njalo kufaka kusona ilokhuzana izinto zakakhe azisho hayi athi sibeke la zaba u3 zaphelela wayithatha waphaka kuzona uthi amesephakile kulezi zinto wayihambisela ingane zafika ingane zafike zadla ingane zaqeda yayisithi le ngane nenhlanhla baba zibinze lezi ngane ezihlalela endlini athi baba hey usibona izingcole kanjani singcolisa sofa lezi ngane kusho umshumayeli wenkosi athi mayisenze njalo wena ngcola bona umazi yabo bethu uyamazi mina wayekhala mini empese ekhala mini ekhala usizi yes wakhala inyanga yonke wathi mayefika lapha yana einganeni eqeda ukuyinikeza ukudla zadla ingane yathatha le ngane lokudla lendala yakuhlanganisa wayeseyayithethisa wenzani naphuca izingane ukuthi wathi baba ngiyiphuci wathi thina baba asikwazi ukudla siphukane thina baba sidla sobathathu Ntombi endala nakhula nidla kanjani namhlanje nidla kanjani nakhula nidla kanjani namhlanje nidla kanjani ukwazi ukuhlukanisa ingane yomfana nengane yentombazane ekhaya uyihlukanise zincane ingakahlakaniphi lezi ingane ezozwana kanjani sezindawo bavele wayihlukanisa vele wena zincane mina ngikhula mina ngakithi ngicabanga ngala kwaZulu thina ekhaya kunomsamo lapha nekhonini la kazenziwa khona amasi
amasayidliwe emgodini sihlala siflathela umnyango sibhekele angazi noma ukhona nokwaziyo lokho la komama ngoba ngala ngiyabona bancane bakhona bakwaziyo lokho ngesihlala sidlamasi siwadele emgodini sikhala emgodini sibaningi sihlala umnyango suflathela siqeda phana isule siye kanjalo leyo ndlu nekhaya uyangala wazulu isekhona sihlala siflathela sidla sonke lapha yani zikhona mnezakithi lani kanti besigeza nazo ndawonye endishini ikhona leyo nto ngitshengisa sigeza endishini iphume engene mina ngene umunye sabafana namantombazane sixovela nazo sibuya eThekwini nazo nalo mqondo seThekwini zabuya zeze emafaka kodwa ngoba sesindawonye ukukhukhula asigeze ndawonye le ndishini eyodwa mfana intombazane egqumbu kube njalo siphakele ndishini engake ibhola sidle sonke namhlanje kusenjalo namhlanje zazi imali ngoba iqalisa sesifini ingane ukwazi imali kuthiwe yenzelwani kanje ishawa natsoke leyo nto leyo iyaqala ingane siyazi imali zithi lesingane maseyihlela phana ngoba beseyinikile ukuthi sihlanganisile ithethiso lokho ithi baba sikwazi ukudla sihlukane uthi ngoba yini uthi kwathi wasingahlukani sidla kanje thina baba zahlala phansi intandane zayo thema zidla zaqeda zaze zakhotha yakhala ingane ingane nenhlanhla wayenenkosazana nenhlanhla inkosazana yakhendala uThapsile yathi baba uyambona udla nensipho wathi mnyaka kulungile ngavela baboni seseyiqedile zazakene zazoku zathi baba sicela siphuzise amanzi wabuka jeke bakho wabuka inkomishi zakhe wanikini ikhandi wathi Thapsile hamba bakhele emphongolweni eminyango imvula ino 3 weeks yagcina ukunetha lawa amanzi ngobe lapha nemphongolweni anjani awanazo yini ilwane ubaba nesibindi uthi batabani uthi bafowethu ngibhlungu ngoba lento ngikhuluma ngini ngayenza mina uthi ngayithatha ngibuka ilwane ngathi bahambisele ebuka ilwane zisemanzini wayithatha wayihambisela zathi bayifika ingane zafika zathatha zaphuza yathi phinda thatha yanikezela uthi agcina ino 3 years kwayona zangaze zayicabangela yeluzo sisi kwale encane no 3 years zangaze zayicabangela kulezilwane zalamanzi wena bangakwe nobacabangelayo sekhona enkonzweni batona benkosi wathi mayaqeda ukubanikeza zaphuza ingane zaqeda zathi maseyiqedile ingane zagijima zazoguqakena zathi baba siyabonga yasizwe ingane enomusa yasizwe ingane zasezulwini yasizwe isilonto somusa izwe indlonhle enomusa yayizwe yathi maseyiqedile yathi baba sicela ukubonga wayimisa lapha yana wathi bongani wayikhatha wathi bongani zathi baba before sibonga baba sicela ukuthandaza zavala amehlo lengane zathandaza zathi baba Jesu siphe konke nkosokudla siyabonga baba uyazi yathi lengane hayi baba abalona amaNazaretha bezwini bethandaza wathi baba ngibezwile nami bengifuna ukubabamba hawa bawona amaNazaretha wathi ngane yeba vumelana zathi baba siyabonga sesiyahamba zathi ngane seniyahamba wathi baba thema zithi ngane sezahamba wasehlala phansi wesethi batabami nhambe kahle ufuna ukuyibheka zahambe ngenza zawojika lapha wayilandela wasukuma wayilandela ibhlungu indaba kaKhumalo wayilandela ingane zafika zama ngesiqobo zathi abantu asilandela wathi lo munye ngiyanilandela wadlulisa ngoma nazo lapha esigcobeni sikagesi wakhuluma nazo zathi baba sesihamba baba ngoba sesihamba nje baba ufunani bawo mama ibhlungu letho ngoba ngikhuluma ngabantu abaphila ngikhuluma ngento ayizona ngento yamanje tafarikop into yenzeke manje ngomashi ibhlungu lenkonzo engikhuluma ngayo inkonzo enzima kabi leyo lokuthi wena uke ephu wena usekhona nesitimeleni noma usuphumile nesitimeleni wathi mayekhuluma lapho nalezi ingane lezi qeda sithi bonga wabuza kodwa ngabongani la kulamaningi lawo uthi avela nenge yamazithi akabonga zithi baba ufuna sikwenzeleni wathi nenzele mina uyabuza umuntu angambulelwe kodwa ukhona ngemjiva uhlele endlini ngengani ngomjiva ngenhliziyo akekho kulelo umkhotho lo muntu nomuntu kodwa still lo muntu akakambuleleki athi mayembuka lezinga lezi abona ukuthi ayikho into bese bonga phela baba zimkusho lezingane lezi zakhe enenhlanhla inkosazana yakhe ayibonga mayathi ucela nginenzeleni hayi lo baba angazi uzokwenzelana alokho ekhuluma into engazwakala athi esukuthi hayi baba sesiyahamba athi lo baba usenehamba athi bona bese bethi okay baba mase sibonga baba sizocela sivulele incwadi esihlabelo sakho 142 athi hayibo
kanti oba lapho athi mayethi baba sesihamba bese ibheka phezulu ezingane zithi awu sefikile ubaba usesilandile mayibheka phezulu zithi uthi uyalibona ilanga uyayibona inyanga uyasibona ilokhuzana ile ntele uthiko uthi mayebheka phezulu lengane mazithi sezihamba uthi yabuya ingqondo uthi athi mibuya ingqondo wathi sekulethi wathi mayebuyisa ingqondo uthi zafi zitshengini wathi mayegijima endlini laphayana ezokufizitsha wathi yafika uyabuya uza la esigcobeni sakhe esikhatheni lezingane ayisekho ngenhlanhla ngesikhathi ehambe ethi imtshalile ingane yathi hayi leyo gcina encane leno 3 years yathi webaba wotshela umama lo wani ukuthi besifikile thina besisuka ezulwini lezi ngane ezintathu beyicela kaShembe bekuyithini ebezomukeliswa thina sikhishwa emazulwini kathi wasize lo yamama wena baba ukhishwa ngamabomu kathi uhamba uye kulo yamuzi uyoshaya ihlahla ukhishwa ithini emazulwini ubaba ngoba ubaba usibuza ethi maniqoshwa kulo yamuzi nizoyapi nabantu abantu ngoba labo abantu ingane abanazo kathi wahamba uye kaKhumalo notshela uKhumalo uthi zasuka ingilosi zotshela uKhumalo ukuthi akehlike oshaya ihlahla uthi uKhumalo ikoshaya ihlahla lapha nezathi wathi hayi kanti wena umuntu ozofika siqoqa uthi thina silethwe lapha sisuka emazulwini baba thina baba sizingelosi wofika umtshela umama ukuthi hayi ingane zakhe ezintathu ebezoyithola ebebuye uyicela kaShembe izona lezi afika wayiqosha wathi wena baba ubeneshwa ngoba sithe sifika kwena sathi icela wahluleka ukuthi uhambulela isibona wawuzange ucele lutho ubaba unenhlahla ngento eyi-1 umama wakwakho washona beletha lezi ngane zamawele sasikhona siwofakazi zathi mayeshona lezi ngane zamsini washona umama uthi sibuye emazulwini nje ngoba yini ithunyelwe umama ukuthi ngahamba kanjani ubaba makufunakala acele asho ukuthi ngicela umfazi ngoba kwenzeka ukuthi ekhaya ingane zami wahluleka ubaba ucela wangambulela wena iyombulelwa yini wena usekhona esikonzweni uthi umama hayi uyaphuma ubaba endlini ingane akasayibona uyakhuluma bayaqhamuka abafana babili nentombazane esithathu kade bemile bembuka bethi hey webaba usuyagula yini wena uthi lo muntu ngigula ngani kusho uKhumalo uthi wena umile lesigcomeni sakhe uyakhuluma siyakubona uphethe isihlabelelo sasesontweni siyakubuka kodwa manje inkinga ukhuluma wedwa ingane zakho zingemumva ukhuluma nesigcobo sikagesi usugula impela leli sonto lakho seliyakuhlanyisa uthi bantu abamanasi ngifuna ingane kade ngimnazo le ntathu aniyibonanga yini na uthi ishonephi uthi hayi akho ingane kade umnazo lana wena umwedwa wena la usuyabaleka uyendlini nje uyabuya nje siyakubuka nje lapho ngane la izigeza afika ingane entathu ingoba yini abasezulwini besebefikile bezobatshengisa ukuthi bangobani thandaza mama ukuthi nawe ngelinye ilanga uShembe mayifika kwena ukwazi ukuthi umbone ngoba inzima le ndlela esihamba ngayo iqiniso kalikho siyalifuna sidela amakhaya sizofuna iqiniso kodwa iqiniso silitholi mabengena la namhlanje nezingubo zakhe nezabo engenawo amaphakethe nemjive engenazo izingalo zengubo enemigaphathi bazongena bezositshela indaba yemali ngeke bazobasitshela amaqiniso siwakhulumayo sawadinga amaqiniso kodwa namhlanje siwatholi namhlanje ukuzimpi kufuna sazi ukuthi ufuna sihlome ngani le Nazareth ekuthiwa ifunakala bomama thatha Nazareth nibeke emabhokisini hamba nothenga iNazareth ayenemisha enzobe nisabathe ngayo ukuze nazi makufika isikhathi sempi ngempela iNazareth noyenze njalo ngoba nayo iNazareth nophepha ngayo iNazareth akakhalika nazi indaba engabe sitshela zona abasitsheli zona kodwa into abazositshela wona ukuthi ebhukuni uyashoda awunikeleli Nkosi ibusise nikuzwile Sibonge ke inkosi emnandi sinike obaba isibongo sisi. Phela